football khovela transfer hun man mek ani boka tun chuma hian tun thla kal lai mek jun ni khat atanga he thu bo sai lai thlenga transfer confirmation om to in level tur chiang to te han shwal khom vele don ta ila player langsar lutuk lo le lik niam lutuk angchi te ero athu phungin kan sei thuak thuakanga player bi chen zui hi chu alar zwala chau kan neyang jun ni khat khan transfer thlenglian berti ngam chu Diego Carlos Sevilla defender ina Aston Villa azom khani ome Steven Gerrard kai shoi mek Villa hian he Brazilian defender mana hian pan mak doi somni le paruk an seng ni in report chuan atar langa kumsang kha zakwa somko pathum mars ni sompanga a piang kumin mars tha a kumsomni pakwa pumchia hi awang lai amang meka ngai ani a anram Brazil tan match ruk khelve to in goal ero ala khung lova Brazil squad thajia ngai to in mun achang phak ve thin hian a quality asang ve tok ti chu atipom om ta viau bok Carlos Chen club lama hian anram club sang sanga a khel nu in Portuguese club FC Porto a kal le a heta hian senior team a khelman talawin Porto B team a khel thina chuta tang chuan Portuguese club te nau zo ka lona khel chuak le in chumi nuwa France club FC Nantes azom le a Nantes a hian sangni som paruk atanga sangni som pakwa thleng a khel nuwa sangni som pakwa ni pui transfer lai khan Sevilla azom ta a Sevilla a hian aming a cher zualin nasa takin ma sona club dang point an hel na samhan le ani kha ti chuan English club Aston Villa hian chang tanolin anin leifel ta a season thara Villa defender rin role ani chau ngei arin om juni khata hian Diego Carlos an Villa azom ba ka transfer dang lian tham lutuk lawa ngai a thleng nuala Scottish Premiership a transfer panhi thlengin English Football League division hiam lam kan ti zoka te hian transfer panga a thleng boka International anti-B ka hian Rangers player Cedric Iten chu BSC Young Boys a in son bok ani June ni nia international transfer anti Ram Khat club nilo Ram Than club ve ve kara transfer thleng om le in chu tu dang nilawin Chelsea defender thazet mai Antonio Rudiger kha ani Rudiger hian Chelsea a contract a man zo nuwa contract thar an zor nolin European champion Real Madrid azoma Real hian free transfer a an lalu thei hi an tan chuan transfer du om big zinga a chiar thei ome Rudiger hi kumsa kha zakwa somko pathum Mars ni thum khan lo piangin kumin Mars tha khan kumsom ni pakwa pumchia defender te chu kan thria anga kumsom thum pali kumsom thum panga an ni thleng po in an wang lai alani phak thine an ti thina ni kha chu wangin tuna kumsom ni pakomi Rudiger hian Real a hian ro pui taka khel turin akuma tanga chu chuan ala tlai lo le ni ina langta a La Liga club liana hian acha thazuyangem ti chu fin fiangai alo ni vele ta ani Rudiger hian anram Germany a club lar lutuk lawa bul atan nu in club lar jok Borussia Dortmund a te a khel le a Dortmund a hian senior squad a ngeda lak chho ani man lo thung ti chuan Stuttgart lama kal le a heta tang hian AS Roma a kal le in Roma atang hian sangni som pasari khan Chelsea hi azoma Chelsea a hian ahun tir lama ahun nung lam angin atalna te chiam lo League B ka hian a season ma sabera match somni le pasari chau khelin a season ni na match som thum le pathuma khela a season thumna phei chon match somni a ta thain a season lina sangni somni pakha season a khan match som pakwa chau in lanin mithen khat phei chuan atla niame anti man hial boka liam anei ve fo awangin blue sa hian be se a phak lo ti ni in an soi manani ma se sangni somni pakha season chanhulama tangin season liam ta sangni somni pakha somni pani season nen khan khovela defender consistent berpol nget le tlo tlarnunga bandrin om berpol a in for chole ta dor maya club lian tam takin a contract nei lai amang zodon nai ti an shakhiau bok nen a contract zo ma atangin rim tu le du po anei sholin transfer thom ari ma le ni kha khatiang boro kara khan Chelsea in contract tharan zora ma se contract thar hi jek du talawin free transfer in Chelsea hi chua santa a Spanish club ro pui Real Madrid a kalin heta hian chona thar ama chhondon ta ani June ni nia hian Rudiger ti lo transfer lian tham thlenga om lova English Football League a Kian Harat chu Huddersfield atangin Bradford a in sona abak thil thleng dang a om lo ti chuan June ni thuma transfer sei hat thama thleng lova Women's Super League lama Dana Castellanos to Atletico Madrid atangin Manchester City a in sona English Football League lama loan transfer pakhat thleng bokin hei lo thil thleng danga om lova
June nilia Premier League club Aston Villa in Roma atangin goalkeeper Robin Olsen anghetin an lalut thunga Olsen hi Villa hian an goalkeeper Martinez athachang do tu tura an lak lua ngai thei ania he Swedish goalkeeper hi kumsa ka zakwa samkwa January niriat khan lo piangin kum in January thla khan kum somthum pani apuma ahun tirlama anram klapa hun mangin hemenu hian Danish klapa te Greece club te thlengin ramsang sanga a khel kwala chuminua Italian club AS Roma chu sangni sompret khan zomin Roma hian an goalkeeper tha Alisson Becker thlangna tura an lak lu kha ni a mase base a phak che lo nge ni Roma hian lonin an khel chhuat tir le ta zaka Everton po in lonin an ho chuak to ni kha Everton ba ka hian Sheffield United a po lonin a khel chuak to a English football chu thathuk ve viau tura ngai ni in Roma a kir le nuwa season liam ta chanhulama khan thasik transfer line kumin January thla khan Aston Villa hian lonin an ho le a Villa hian ang hera lak lu du in an player ngen ni turin lona an ho thin hi an la lu ta ani aman hi undisclosed ni in puanzar ani lem lo hei ba ka hian English Football League a Matt Dennis chuan Norwich atangin MK Dons azoma transfer dang a thlen bel lo ani June ni ruka English Football League chau record omin transfer pali thlenga June ni saria English Football League transfer pathum le Scottish Premiership a transfer pakhat thlengin abak thil dang thlen bel aom lo le a June ni riat aron in her chua meu chuan Southampton in an goalkeeper Fraser Forster an chan Tottenham in Forster hi free transfer la lutin Hugo Lloris a thachang dol tu tur thatak an nei bel ta a Forster hi kumsa kha zakwa somriat pariat Mars ni som pasari khan lo piangin kumin Mars tha khan kum somthum pali a pum chi a he English goalkeeper hian Newcastle United under 18 atangin senior team a in langkaya English club sanga khel kwalin Scottish Cup Celtic sa te po a kheng mana experience nei thatak goalkeeper ani Newcastle United point Aston Villa atangin met target an la lut boka English left back hi kumsa kha zakwa somkwa panga September ni riat khan lo piangin Southampton a H level a khel nuin senior team a khel chhole a Fulham alon manga khel nuin sangni som pakwa khan Aston Villa azoma season liam ta thlasik transfer lai kumin January thla khan Newcastle in lona hole in heta hian angheda khel zui turin club house athar le indin thartum mek Newcastle hian anghetin an lei felta ani target amana hian Newcastle hian palmak te doi som panga an seng ani Leeds United point RB Salzburg atangin Rasmus Christensen an la luta he Denmark international right back hi kumsa kha sakwa somko pasari July ni som pakhat khan lo piangin Anram Club FCM le Midtjylland ate a khel nuwa Das Club Ajax a kumsang ni som pare som pakwa season khana khel le a Netherlands rama hian chamrei lovin sang ni som pakwa ni pui transfer lai khan RB Salzburg azom le a heta tang hian Leeds United chuan la lutin anin leina man hi puanzar ani lo West Ham point Colliery na tangin Patrick Kelly an la luta he midfielder hi kum som pasari chau alani awangin Premier League lama kan hmu nga la beise om lawa London club hian club malam hunatan nakin hunatana anti ani bere aman tarlan ani lo bok anni baka hian chun niriat khan transfer langsar lawa thleng tam hlea Women's Super League lama transfer panhi thlengin English Football League lama transfer pali le Scottish lama transfer pathuma thlenga soito angin league niam le langsar lo lam hi chu player te profile le tool dang kan soibel don lo kan ti kha June ni kwa international transfer thleng le thungin Arsenal senior player Alexander Lacazette chuan Gunnar sa contract nei lai man zo nuwa free transfer in French club Lyon na zomani kha Lacazette hi kumsa kha chakwa somkwa pakhat mai ni somni paret khan lo piangin Anram French club tuna azom le tak Lyon na tang hian senior level a bul atana heta tang hian Arsenal hian sangni som pasari ni pui transfer lai khan lein kumina ero a contract mangzawin free transfer in a club lui lama kir le ta ani Lacazette hi ala upa chelova team then khatan chuan in ngana la tling thei tur ani arin om Arsenal tan khan match jani paruka tangin go somsari pakhada khung sakba ka asi samthum le paruka nei mana tuna akir le na Liona a khel masak tum khan match jani somsari pathum lai in lan manin goza somni pakwa zat akhung ba ka asi somli le pathuma nei mana Lyon hian an striker chuan vorthin an nei le te po ati thayang chu Lacazette lo June ni kwa hian Scottish Premiership a transfer pali thlengin English Football League a transfer pali vek a thleng bok ani June ni soma English Football League a transfer pathum thlengin Scottish lama transfer pakhata thleng le boka
June ni som pakata international transfer thleng le in Real Madrid in club lian te oron Aurelien Tchouameni an la lut ani kha he French international defensive midfielder thang duang tak kum somni pahni leka upan ni chunga khovela top class player jinga chhartel ni der to hi kum sang ni January ni somni pasari khan lo piangin Anram French club langsar lo tak atangin bulatana chumi nuwa Bordeaux a khel le in chuta tang chuan sang ni somni January thla khan classic transfer lain AS Monaco hian an la lut le a Monaco a hian a chatra in teamin ngana lungphum poimo ber pakhat atling chawa apiana thatpa ka a quality sang hle club lian ho point anin chuna sa hle ani kha club lian soizom tam tak jinga Real Madrid chuan Aurelien Tchouameni signature hi an changa amana palmak ta doi somruk pariat point pathum lai an senga pek bel thei tur tam tham tak anda tel bokani kha hemini hian English Football League a transfer pakhat a thleng ve ti lo chu transfer dang record ta omlo June ni som pahnia transfer thleng omlo bokin June ni som pathuma ero Premier League mai ni lo khovel horhing dot Erling Haaland transfer a Manchester City le Borussia Dortmund te palmak ta doi somnga pakhat point pahnia anin rem thu tarlan ani a Norway International Haaland hi sangni kuma July ni somni pakhat khan lo piangin he center forward palian le class sangzet mai hi anram club a injir nu in sangni som pakwa RB Leipzig a zoma heta ache thatnu hian sangni somni classic transfer lain Borussia Dortmund a zom le a Dortmund tan hian gol khung khol ni in club lian tam tak ne na sazoka soizomani chuti mek lai chuan Dortmund a hian release clause na yin chu a release clause lei chho theina zat anda chu ama in nunglo ma se anun hun ngai changin club lian ho anin kaw ta thapa anjinga hian Manchester City chuan changin lopo abe se ang an pe theya lo abe se ang an pek thelo awangin club then kha chuan an sign thelo ni in anin seizui hialani kha a khelna thin Dortmund tan gola khung thei chana a teammate te thatwang tia kan soidon ani po in an ram Norway tan match somni le pakhat atanga go somni zet a khung thei tho si lai hian Haaland hi striker thachung chuang tak ani jia atilang chiang viau ome Haaland a transfer tarlan ani lai hian Arsenal point player thar nei vele in Brazil club Sao Paulo atangin Marquinhos an la luta amana engzat nge an sen tarlan ani lo thung Marquinhos hi sangni pathum April ni sari khan lo piangin right wing kanti midfielder dinglam sira tlan thin ani a Sao Paulo tan hian match somni le pakhat in lanin goal li a khungba ka assist tum thuma nei to a Anram Brazil tan senior level a ala in lan phak ri lo thung ani anni baka hian international transfer pahnih thlengin Italian club lian Juventus son an defender tar hlei theilo kan ti thin Giorgio Chiellini an chana Chiellini hian free transfer in US club Los Angeles FC azom ani he Italian defender dai reizet mai hian Livorno le Fiorentina a teya khelnu in sangni panga atangin Juventus azoma sangni somni pani thleng chamin Turin club tlar hnung banrin om berde jinga mi aningar ngara kumsa kha zakwa songriat palia piang kumin August ni som palia kum somthum pariat ling to tur hi arwal puitam ber chuan football an chaw san to ani Bayern Munich point Dutch player Ryan Gravenberch Ajax atangin an la luta amana palmak ta doi som paruk an seng ani he Dutch central midfielder hi kumsani pani me ni som paruk khan lo piangin thamasa khan kum somni apum chia Anram club langsar lo tak atanga bultanin club larzo Ajax sa sangni som atangin youth level a khel chunjom le a sangni som pakwa khan senior team a hlan kai ni in season thum senior level a Ajax ta na khel mana match za pahni zet in lan manin go som pahni khungba ka assist tum som pathuma nei man ani June ni som pathuma hian Scottish lama transfer pakhat English Football League lama transfer panga athleng ti lo chu transfer lian dang athlen bel lo June ni som palia ero Liverpool in Uruguay forward Darwin Nunes an la lut vele ni kha red chen an club chanchina player man to Bernie Turin Nunes hi Benfica atangin an la luta amana hian palmak ta doi somruk le pali an pe photanga pek bel thei tur nen aman hi palmak ta doi somret panga zet ling thei tur ani hem mai Nunes hi kumsa kha zakwa somkwa pakwa June ni somni pali khan lo piangin tun thla hian kum somni pathuma tling don chawa ala upalo viau na in tun nai chawa Europa forward langsar ber pol ni in ahun tirlam le khelna masa achanchin hi chu video danga ashanin kanda to boka soinon lota ila red sazom ma a khelna Benfica a khan match somri le palia tengin go somli le pasari akhung ba ka assist tum som paruk anei theya center forward pa ngai ma mo niya soithin Liverpool hian la lutin season thara Premier League lama achetla vel kan mu thei don ta ani
hemini hian international transfer panhi thleng le in Everton player John Joe Kenny chuan free transfer in Hertha Berlin a zoma Kenny hi Everton player poimo zinga mi ani lo awangin alangsar lutuk lem lo Nemanja Matic po in Manchester United ta a contract mangzawin free transfer in apu hlui Jose Mourinho and Colmek AS Roma azom le ni kha Matic hi kumsa kha zakwa somriat pariat August ni khat khan lo piangin he Serbian midfielder hian ahun tir lam anram club sang sanga mangin Sani pakwa khan English club Chelsea zoma Sani som pakhara Benfica a kal le in Benfica a hian a chet that em awangin Sani som pali khan Chelsea hian an leilet le a Blues atang hian Manchester United chuan Sani som pasari khan le in United ta hian apu hlui Jose Mourinho nen po an thok dun le manani kha chungmin nuwa Roma a apu hlui Mourinho nen bok hian anin pu tu le don ta ani hemini juni som pali hian English Football League lama transfer pasari a thleng bok ani tichuan juni som panga transfer lian tham thleng lovin English Football League a transfer som pathuma thlenga Scottish lama transfer pakhat thleng bokin atuk juni som paruga po transfer lian ti tura thleng lo chunjom le a English Football League transfer pasari le Scottish lama transfer pani a thlen ba ka international transfer langsar lo tak pani chau a thleng ani tichuan juni som pasari alawin her chuak le a hemini hian transfer thlenga tam le Manchester City player Gavin Bazunu chuan Southampton a zoma Ireland international player Gavin hi kumsani pani February ni somni khan lo piangin kumsomni mi hian a hun tirlam anrama manga sangni som pakwa khan Manchester City hian under 18 na injil chunjom tura lalutin City tan hian under 23 thlenga khel mana lon te point into siam tir alo ni to thin tichuan Southampton hian Ireland goalkeeper hi palmak ta doi som pani in Manchester City atang hian an leifelta ani Southampton hian Matthews Lispo an lalut boka he Polish goalkeeper hi kumsang kha zakwa somkwa pasari February ni somni pasari khan lo piangin ramtan senior levela ala in lan phak lova an ram klapa lira khelnu in sangni somni pakhat khan Turkey lama ain sona Altay SK zomin tuntuma hian English club azom leta ani Tottenham point Brighton na tangin Yves Bissouma an laluta amana Spartian pan makta doi somni panga an seng Mali international central midfielder hi Premier League midfielder mu number Polani a sangni som parukhan Europe khomol puya hian kalin French club li la zoma hetatang hian sangni som paret khan Brighton hi zom lein season tharatang chuan Spurs player ani to dona Brighton tan khan match za somni le pathum khel manin goruk akhung ba ka assist tum thuma neya golu na lama tho hlok long ma se team tan atang kai dan anep lo le Bissouma chwa santak Brighton hian Julio Enciso an lalut poka Julio hi second striker kanti angchi ni in kumsani pali January ni somni pathum khan alo pianga anram Paraguay lama chawla in khelin tungtuma hian South America khomal pui chwa sanin a football cover jin kong thar azo don ani Leeds United point Mark Roca an lalut poka Roca hi Bayern Munich atangin palmak ta duai somin Leeds chen an leifel ani he Spanish defensive midfielder hi kumsaka zakwa somkwa paru November ni somni paru khan lo piangin Espanyol lama ain zirpui tlin nuin sani somni khan Bayern Munich hian an leya Bayern tan hian match somni le pali khel manin goal le assist anei man talova season thara khelna hun achan tamjok in be sei chungin list tan a khel vele don tabok anni baka hian international transfer pani thleng bokin Sam Nicholson le Patrick Smith te anni a anlar te chiam lo hei baka hian Women's Super League lama transfer pakhat thlengin English Football League a transfer som paruk lai a thlenga Scottish lama transfer pakhat a thleng bok khati chingkha confirmation chiang le zual om to te ani a khang baga khan voin lama news than khata tarlana chuan Sadio Mane Liverpool tarma player munam tak thin hian Bayern Munich apan ngei don ni in alangta a amana panmak te doi somthum panga in anin rem ni in tarlana ni Arsenal point Porto atangin Fabio Vieira an lalu don boka Gunners hian panmak te doi somthum pali an seng don ani heng player manate hian pek klak tur chin le It's on anti pek bel tur te kha atel thin ti shata ila undisclosed fee kanti transfer fee puanzar lo te po hi website then khat le media lian then khat chuan amanzat antar lang thawa mase tuntuma hian BBC kan be chana wangin anin transfer confirmation an record dan angin kan video a hian kan da chuak ve mai ani ti kan shedonia